torta kuglica sastojci kora, 10 belanaca, 2 žumanceta, 8 kašika šećera, 6 kašika mlevenih oraha, 4 kašike brašna fil, 8 žumanaca, 150 g šećera, 6 kašika gustina, 800 ml mleka, 250 g margarina, 100 g šećera u prahu, 100 g topljene bele čokolade, 100 g topljene crne čokolade kuglice, 300 g mlevene plazme, 150 g margarina, 100 g šećera u prahu, 1,5 dl gaziranog soka od narandže, ukrašavanje, 50 g crne rendane čokolade, 50 g bele rendane čokolade, priprema za koru, podeliti sve sastojke na 2 dela i od njih ispeći 2/4 kore. Za svaku koru, umutiti belanca sa šećerom, dodati žumanca, brašno i orah. Gotove kore preseći po dužini na pola, tako da se dobiju 4 kore. Za fil, žumanca izmešati sa šećerom, mlekom i gustinom i kuvati na pari. Kad se ohladi, dodati margarin izmešan sa šećerom u prahu. Podeliti fil na 2 dela, u jedan staviti otopljenu belu čokoladu, a u drugi otopljenu crnu čokoladu. Za kuglice, izmešati mlevenu plazmu, šećer u prahu i margarin i po potrebi dodati gazirani sok od narandže. Formirati kuglice veličine oraha. Slaganje, staviti prvu koru, pa polovinu braun fila, zatim drugu koru, pa polovinu žutog fila. Poređati kuglice jednu do druge preko tog fila, premazati drugom polovinom žutog fila. Staviti treću koru, pa drugu polovinu braun fila i na kraju staviti četvrtu koru. Ostaviti malo fila za premazivanje cele torte. Ukrasiti po želji, na primjer rendanom čokoladom.